a good time, say oh yeah! Ladies and gentlemen, welcome to the greatest show on earth. We got some of the most amazing dancers from around the world tonight. Ki padrungat kabalang Katolik ni ki parish bapera ka kendai trek naiwiang arajar arpusan. Kilawan banishim bentas rem ha ka procession Eucharis arajar arpusan ka bajulong man kasnam. Ka belalong ha ka yeng maneba ka Maria ka nangirap ki Kristan hala imkrat. Ya ka procession ba la sedang na kamas bakut ka terwa do Bishop Bernard lalu auxiliary bishop ka jelan yang ba shlong rengkat ke jingdan lang Archbishop u Reverend Victor Lingdo kiwe kileng do soblay kiriuniam na jan manajengai berkipat ba ki babon belawan ni lightly ki jalan yang ba ka Shillong Nongston ba Jowai. Ka procession ka sedang ya ka jingat procession Eucharis ka Porsche biji steng mensni na dan keti ha ka balalam kemat da gading pena balaya terter Shasin Edmonds Fire Brigade lan kra Police Point Don Bosco bat penkut biang ha Calvary. Menta ka senam ka jalan yang ba Shillong kelabo ya ka phang jong ni senam jong kejing peniasuk. Ha kebahakan ni kesini layor uman pelat ke Siti Syarai dagi bishop ke belabu ke senam Arajar Arpun Rio kum ke senam jongki para bangai. Gid artali masyarakat bangsa. Jadi ano ba niya kang ba? Volunteer sa mga cobaan ng pagpunod ako. Volunteer na lang tayo sa bawat ang pangyayagan. Panabakas na lang ba ang bansa? Kami sa bangsa. Yung gid para artali na tulog na tutulog muna. Yung artali ako na ba Dedicate ako auto kinukuha yang kedua bidang yang itu bawa nama nasional tengah langsung menawan pelik seperti
Maju kata kapor, coba wadah tulis itu. Di bagian volunteernya sebagian isi saja.